Kao predjelo za vaš sutrašnji meni predlažemo da pripremite paštetu od belog mesa. Vodu u šerpi na šporetu posolimo i stavimo pile u šerpu. Poklopimo šerpu i ostavimo pile da se kuva sat vremena. Zatim izvadimo pile iz šerpe, stavimo u tepsiju i odstranimo kosti. Meso sameljimo mašinom. Mlevenu smesu sakupimo u dublji sud. Mašinom sameljemo i sardine. Mlevenu smesu još jednom sameljimo mašinom. Zatim u mašinu dodamo peršun. Sakupimo mlevenu smesu u dublji sud. Prethodno oljuštenim jajima izvadimo žumanca. Kašikom ih iznječimo kroz cediljku na dubljem sudu. Zatim u sud dodamo mleveni beli biber, senf i konjak. Limun iscedimo kroz cediljku i sok dodamo u sud. Posolimo i mešamo kašikom dok se sastojci ne sjedine. Paštetu nanosimo na tanjir za serviranje i modeliramo je nožem. U sud sa majonezom dodamo belo vino, pa mešamo žicom za mućenje. Pomoću kutleče razređenim majonezom prelivamo paštetu. Na paštetu sitno narindamo kuvana belanca. Kisele krastavce isečemo na krugove i stepenasto ih poređamo na paštetu. Na tanjir serviramo polovine kriške hleba. Dekorišemo grančicom peršuna. Za pripremu ovog predjela nama je bilo potrebno 80 minuta.